Jedna od najvećih skulptura Ivana Meštrovića nalazi se ovdje na Kalemegdanu. To je spomenik zahvalnosti Francuskoj za pomoć Srbiji u Prvom svjetskom ratu. Predstavlja ženu koja drži mač. I još jedno delo Ivana Meštrovića, Pobednik, koji simbolizuje borbu protiv osvajača. Kalemegdanska tvrđava je već krajem 19. vijeka pretvorena u park, tako da u njemu sada možete vidjeti penzionere koji igraju šah, kao i mnoštvo šahača. A tu su i spomenici iz rimske istorije Kalemegdana. Za slikare i njihovu publiku uvek je otvoren paviljon Svijeta Zuzanića. Volim da zalutam među ove zidine koje podsjećaju na staro doba. Kalemegdan je tvrđava koja je trajala kroz vekove, a kasnije će postati osnova grada Beograda. Jedina sačuvana građevina u Donjem gradu je kula Nebojša.